bamwe na bamwe bakajya guhohotera abaturage. Ati mundebere nk'aba bana bonyine bari buze kwivugira mu rurimi rw'igiswahili babibwirire abo ari bo. Ils vont parler eux-mêmes, ils vont parler en swahili. Alors, utasema na swahili. Okay, jina yako nani? Sema. Nani? Daudi Murengezi. Weye? Ati izina ryawe witwa nde? Nitwa Daudi Murengezi. Rwangeri. Ulikuwa utumika nani? Rwangeri. Rwangeri, utumika na nani? Ati se mwaturutse? Twavuye mu gace bita Rwangeri. Jina yake nani? Komanda brigade? Wewe ulikuwa fanya fonction gani? Ulikuwa chief escort ya komanda brigade. Uyu we ngo yari chief escort wa komanda brigade. Donc le chef de l'escorte du commandant brigade. Ku myaka ye yari chef escort wa komanda de brigade. Ati mundebere abo Tshisekedi yita ko ari abasirikare afite. Mundebere imyaka bafite n'abamineri gusa. Ni umwana bigaragara yuko afite imyaka 10 nta nubwo abyujuje imyaka 15. On peut pas recruter les mineurs, regardez notre armée. Video dutangiranye n'ebyiri nkuko mubibonye, ariko ndagira ngo munyemerere noneho tuze kuvuga kanga se twibande kuri iyo ngiyo ya mbere dutangiranye, ariko none tuze kugaruka kuri iyo ngiyo ubwo banamboka cyangwa se abakongomani basenyaga stade mu mukino bari batsinzwemo ibitego 3 ku busa. Turaza kubigarukaho, ariko ndagira ngo munyemerere noneho cyane twibande ku iyi video ya mbere dutangiranye witwa Colonel Ngoma. Dutangiranye yerekana bamwe mu bana batoya bashorwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, rugamba bari kurwanamo na leta ya Kongo. AFC M23 bibutse ko uyu nguyu kwanza ari umuvugizi wa AFC M23 ariko mu bya gisirikare, akaba yitwa Colonel Ngoma, akaba yaramaze igihe atavuga cyane noneho rero akabaje arakasa mutwe uko mu mvugo z'iki gihe bimeze. Yaje rero anagaragaza uburyo bambuye Kongo ibikoresho birimo imbunda intoya nini uko mwagiye mubibona muri video bitangiye cyane ariko akaba bakubise cy'umutwe kubera ko ubwo bo bari mu kurwana mu gusenya intebe za stade ndetse no kwerekana ko batishimiye imikino n'ibindi. Colonel Ngoma bo n'igisirikare ayobe cyangwa se hagarariwe n'amakenga bari kubatsinda iby'umutwe, dore ko bakomeje urugamba bakagenda bafata tumwe mu duce na tumwe tyo dutandukanye cyane mu duce twa Masisi. Abo rero akaba ari abana mu gace bafashe ejo bundi bakaba barafatiyemo nyine ingabo za Kongo, harimo n'abana batoya ndetse n'ibikoresho mwagiye mubona. Colonel Ngoma yerekana mu iyo video anerekana ko Kongo ijyana cyangwa se shyira abana mu rugamba ibintu bitemewe n'amategeko, cyane human right, ibintu yamaganira kure. Ariko nanone ndagira ngo mbabwire ko iki cyaha cyagumye gushinjwa AFC M23 bashinja kuba ijyana abana ku rugamba. Ibyo byakorwaga nyine na leta ya Kongo ihagarariwe na Tshisekedi cyangwa se president wa Kongo Felix Tshisekedi. None uno munsi rero nabo bakaba bashyize hanze berekana uburyo leta ya Kongo ijyana abana mu ntambara, ibintu bitemewe n'amategeko habe namba. Ubu nyine bakaba kandi bahamagawe no mu nama igiye kuberamo igiye guhuzwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Iri huriro AFC M23 naryo rikaba igiye kwitabira inama, ibintu byatunguye benshi bitewe nuko uyu nguyu ufatwa nk'umutwe w'inyeshyamba cyangwa se witwaje intwaro uri kurwanya nyine leta ya Kongo, ariko ukaba washyizwe ku rutonde rw'abantu bazitabira inama ya UN, nubwo hari ibyaha bimwe na bimwe bari barabashinje birimo ubunyabwoko ndetse no kubangamira abaturage n'ibindi.
ibyo rero bikaba byatunguye benshi bigatuma banabyibazaho, ariko bo bikaba bitabatunguye kuko nk'ubu ngubu bamaze gufasha uduce turenga 8 turi muri territoire ya Masisi ndetse n'ahandi henshi cyane. Ubu ngubu bakaba ari kwerekeza Uvira, binavuga ko agace tumwe mu duce makuru tutaratohoza neza tugiye kubatohoreza tukaza tuyababwira neza, bivuga ko kamwe mu gace bafatiyemo aba bana n'ubundi kari muri Uvira. Bityo rero bakaba bari gutsinda cyane cyane Kisekedi cyangwa se perezida wa Kongo icy'umutwe berekana bano bana isi yose ikabibona ko perezida wa Kongo ajyana abana mu gisirikare. Mbibutsa ko hari video nigeze gukora mwibonera abitwa Wazalendo bahaye umwana imbunda ngirwa atari mu myaka nk'itanu. Ujye kuri YouTube channel yacu hasi Mpingaji Empire usacinge hasi umanuke scrolling uraza kuyibona. Ni umwana muto utarengeje imyaka 5 ahetse imbunda bamubwira ngo agiye kurasa abanyarwanda, dore ko bano bakongomana cyangwa se Wazalendo bavuga ko batarwana na AFC M23 ahubwo barwana n'u Rwanda, cyane cyane abasirikare bita aba Kagame. Ibyo rero bikaba byatunguye isi ndetse n'ubwo video ikaba iri gucicikana. Ikinyamakuru The New Times nacyo kikaba kimaze kwandika iyi nkuru akerekana uburyo ingabo za AFC M23 zamaze gufata abana ku rugamba, maze ubwabo bakabana byivugiye bavuga ko bazanywe ku rugamba ku mbaraga cyangwa se mu buryo butemewe. Bityo rero iyi huriro AFC M23 rikaba rigumye kwereka isi ko Kisekedi cyangwa se na leta ye bagumye gukora ibintu bitemewe n'amategeko habe namba. Bityo rero bakavuga bati natwe nitumurasa, dore ko twahoze tubibwira isi yose tubabwira yuko leta ya Kongo ikora ibintu bitemewe n'amategeko nko kuba yahohotera abagore ndetse no gushyira abana mu gisirikare n'ibindi bintu bitemewe. Bababwira ko ngo umwanzi wabo ari umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane muri Kongo, ndetse n'abandi bagiye berekana ku rugamba bagiye bafata. Ariko ntago nagenda nakubwiye no nkuruko mu minsi ishize itari myinshi mwumvikanye imvururu muri Uvira, cyane cyane hagati ya Wazalendo na leta n'ingabo za Kongo FARDC. Bamwe bati turayoborwa na Kasita, abandi bati reka. Uyu mujenerali witwa Kasita mwibutse ko ari avuka mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko nkuko mubizi higize kubaho kuvanga ingabo. Bityo rero uyu we akaba yaranze kuva ku ruhande rwa Kongo ngaze rwanira bene wabo, ariko kaguma mu gisirikare cya Kongo. Bityo rero Wazalendo ndetse n'abandi bakaba baravuga bagati uyu ni umunyamurenge n'umunyarwanda, iki ari cyo cyose yatwihinduka nawe akaturwanya. Bityo rero bakaba baramuhungishije bitewe nuko habaye imyigaragambyo. Ubu ngubu akaba barizwa mu gihugu cy'u Burundi, ko helicopter yamutwaye ngo ikamusubiza mu Burundi. Namakuru menshi njya kuba nkugezaho, kanda subscribe kangiye ngaruke